the screen save, you bitches. Get the rumors to Blavula Mthimbani per Chaco beef I could be. Now we clean more what the gay says. Mthimbani on a beat. You know, farewell bitch. Screen save. Mthimbani. Yeah, walk sungula kujola after loko featuring na king. As to doku nungangumba just whenever you sing. Awu hlambi xikhumba xa wesh omene ri daka nga kunkwahlo umenkushi wa xituruturi hi trap. Lo swi rasa nyini lo nge futa hi xijumba ndloni ya weku nun'wa tintango sama hlantswa na mkumba. Laha u nga bota koka la xawara a kuma na mati mara ku drought a nga spenda awara 8 months u kala sabela u lomba effort. If ku nun'wa swi too loud u ta tlula airport. Bra kopa tama na we mara xalini u nun'wa mpfila a xi ku lavi a ri vantini xitsalini u brilliant ku chokocha. Let me go straight to na fashion designer u tsandza na hi hot plate ba way bucket that's how we ri xipfalo ya xikolweni u nga hlambangi malanga na swixalo mololoto wa nyuku andzhaku wu draw hi map chakar block tiphayiphi hinkwako la ku nga na gap keremba u lo tse teka foni u xuta piki ta xivona lexi saku ti anda nga lumbe ti-jik he burupulukwane ka masingi nga famba ni ku pata ijala wo nun'wa wa kona and for sure usually vavasati va tamba amka ti-baby shower wo fucha wa kona le gavaza va ku byela hi misisi kosa wa kami u la ku tibeka henhla mara still a wu zami always wa chokocha but sometimes a wu khami u jika na formali na u swi voni a wu chami u zonga lava ku rape n'wana matsongo wa wena u swi dyela mali yo kaka Capricorn you stupid bitch you punk ass those rapist futek wa pfinya va wexe ku zondela sweswi because wa khinya va ku endla mpanyula va bawele bulukwane extension 78 because umfila u kulise stepfather va ku nyike bava wa wrong maka xipfalo xa baketi nyankongota va strong nanguta va makwenu ta swi vona I'm fine and you know kun'wana n'wana wu na tema ya yena mana we famba pfula milenge misava hinkwayo kuma slogan xa MTN to understand my point kumbe xa Standard Bank ku sticheri ntekini two ya to at the same time Dree on the beat. Bizarre. Futseki man, futseki. Alex lokor mo babo pala ba ko la ujaga ko na ba. Futseki. Alex agurme anjo. Anja mpalu bizarre babo banana. Anje utakumamude baba la kubaka kona baba usisofeni unangondo yeswana that's why uchayela 69 ya body khona njani khomelele grade 9 you pick up your pull back you punchline mukhaladzwa 92 manje 2002 yidibita king marati sidiba xava 2 nikuhlayise nikuphamela karupfemfa bofi awuna dangi yo muro anopfuna bofu jongo kulo tala mati utikiwa hi nhompfu na xikandza xa kurila hi nga ri bhavela hi swira n'wana u lava khisimusi lava ntirho u tira esan andrivele kambe hi n'wana wa yena kusuka sweswi loko u na byala u mbala pampas u nge afford wo timbalela chekas u xavise phisi ya vanhu ka cash crusaders u nga phusha show majozi we wa ku tipitela tifen u vula vana u n'wi rhumetela futara we ri tsandzema vandla ku tiyisela u nge switch ku ri swaba u ri na thyaka tindleveni u twe nga ri u ta ni wisa hi ku fambela tingangeni ni bizarra wa Jehovah nyiko yi tshamela mandleni unge xikoti bizarro utanga chaka unge xikoti bizarro unge xikoti bizarra va ubacha unge xikoti bizarro unge lungi ka bizarro utanga chaka unge xikoti bizarro unge wini ka bizarro va ubacha unge lungi ka bizarro futseki man futseki man futseki kunene chaka man futseki Futsek u endlele cherry track ya waf material koza tiyisela ku hlantswa mpasa yo rhundzeriwa vona that's why apa afamba a nga ta swi kota ku kurisa thu ya vana ku ve lowun'wana i mkhaladzo wo ka nga lavi ku kula i dabadaba mkhaladzo wo ka nga lavi ku kula u searcha leftover stamina le ka Facebook u gangisa u toloverini swo siyeriwa swi ta helela ka WhatsApp a nge xavi swi ta demanda tipizza a nge xavi you know na mali a swi lavi
Sesihlebi niete khale wethembise nokorisela lugaya beef yohisa uda ukaruhorisela ubifa wesifana ukorisela pani wantiba kunobifa ukayakaya ukala plani utshame ngopfu ka mmp ungadisi ukucinca awuda space mahala man fikeni ukucinca nilokufika sivele swikomba ku awufuni nchumu uvele usifila ku nkarhi wa ku fike emakumu upake emaguja mawe uhuma igate because awusibona ku awarna space basayine ngwenya leyi ungayitshatsheki yi-pace nekulameka ubifa we asumtekeli 2 days una talenta ya fake ayikuli ikuleya yihindza ibhuti majuli awuna byongo ulorhwala xipalapala ni pantiyisi hambi wo zama kupalapala nina mhaka na swona swa ku kunoyi kumbe ghost nutikisela nga nukurwexe khwiri ra mr post won miyela mara hi vest 2 nata a ni lavi vesi leya ku tlula namu ya khimunata alina xakazu amakhava timbili kurila 2 nikombela ku tlela 610 loko mahana vusiku eswina istembi alina xakazu amakhava timbili kurila 2 nikombela ku tlela 610 loko mahana vusiku eswina istembi ukume mali ya award family ya weitsaka vaku kumbe 1 room nyana u ta aka va hete viki b va karhi va xeva hi nkaka kasi thembi xiteke mali xakela tin'anga if you were my son na nkarhi ya we tingala a wu pfuni nchumu u hlayisa vana kwentala na defenda we rirani na katsongo uveli responda shit eish watakateka mhaka beef fanele ka yona kahle busy plan loko endleka zaka ni ku hustling ni ku rimeni kahle kahle ni khomeni ku la juwe ni kombela tukuni okay na defenda we tirani na katsongo uveli responda shit to fuck with crazy motherfucker is a suicide. That's what Zanzana cause of joining in a suicide. Delay real beef is better than a freestyle. Nagona wadumula ntakunyumisa Stuart. Kari utsongo ingeni veni ngena market. Ita tisola se shimanga shihumisa keni. Swapa 2020 itinhlolo pale ngangeni. Manje ta dyondza kuka crazy ngatlangeni. Kudlamu nkawa hi nchumu toloveri. Member ya DNP wenga isa bokisi. Izamina Mthimbani aftiva etsandzeki. Iku hi Xphola ni mca etipoyiri mi nga se rhurha matha male maprasini mindzoncamete bawe mi n'wu dlaya matini timhaka theximangiti xi huma sakeni a ku na xihundla heyi swi hume phepheni mana wina digiri ya vungwadla I wonder why ya fambula hlomisa Mzimbabwe xan'wari ka Facebook wa yi kota manje na hlamali i jam guy wa mxona mi chava ku tirha ka n'we mfu wa Mzimbabwe hi le cholo choka ka n'we kuma mnangagwe boho wa nga ti win cause mi dlele minyasa wa xikwembu shep mina nsele Squat the snake like a crazy ngelungi nokudaka n'we vanga wanike bubi Squat the snake like a crazy ngelungi nokudaka n'we vanga wanike bubi timhaka ta ximanga se ti humesakene timhaka ta ximanga se ti humesakene It's not correct. Rile ku tena rhandzu la mampela mara leyi mone mi byela ku ri ola long beef mtati pipitela manje uteke decision ikulu ya ku tsikilela utsanze microwave siku nga ni vakatlhela utwa na stiva bison jita bona view un'wansaka nge mention mana wena nga ntsakisi a nga nchavi nteko tala ka n'wametoka u numwele nice zama ku cinca roll on u tshika ku tola blue eyes xan'wana u hungula ku tsaleriwa khwatini futsek ni sakwini bari yo kula maxangwini a va ni tlerisa sofeni va ni pfuxa etsanini wa va ku tlerisa sangwini va ku pfuxa masin'wini a hi kula ku fana ngwe a hi kula ku fana wena hi kula swilo swi endleka tsala gero culture
nge like nenge ku hisi xan'wari nto ku gaya 38 jita ku kwatisa hi Facebook una mili ya medi bifa we ku yisa mensini hambi ku nga ri na gate a wu na mejiki Moses. Hey yo, Miss Green Silver, shining purple, I'm the real king, wonderful, honestly. Silifa musical message, powerful poetry. Loko nkhoma maki ni yingisela hi swikoko swidumbu swi swi teka ku ntikisela hi swipopho xa fana na Xphola u tisefi beef lava cabbage ku va macinca underschool loko u tibita savage u na swega ya phone u ya gigini na tirekere performa nkarhi u vhesa crowd blockstina isliya ku kulele mapurasini ankoponi lava tswara va vhesana hi teretere nkarhi wa xititsitsi tlhela ximbedwanini xa tricot hi mani u dyondzisa verse chorus plus intro right u performa ritsurini man performa lanka na ximusi na disco light na before recorda tisa lyrics ka mechaniki u duma 9 months fana ropa ya pregnant pipe ta ku maternity and umeni moka each and every session asama ntongo maya weka local radio station u buy ndala kar DP u she buy backfish o volunteer ka love life u tira ku paka condom babysitter patsoniwa mtlanga kara DJ loko n'wati toilet hospital drinking master was tipa ni rapper I'm not a pastor mara ntamgela ti miracle xidumbu ivo tshembu nga vutisa government ni mchina ku cela golden pulusa talament vantiva parliament vanvita for score kumbe PMC nigga discipline xidumbu DMS na PME fuck Cold War crew liskin fish ringa shit lava kuduma start World War II la ni baku koku puta ngati ni baka 2 times fana na ndlati but you fear storm when the AK many nuclear bomb mambushi nung endla celebrate so one tolobel the time I fail ni nung koma xikatla endla report ya fake tutsumela hala bush pa rich na suka please unar tsurira xikonyololo so tuta sis anga blabla na snake so DMS shut the fuck up utsandza freestyle wena xidumbu K0 ka interview ya MLFM but I'm the hero lukuni xidumbu uku feel like mayengani so Xphola njeni wo feel like xidimingwani au tiraka la flying stone so my PVT ya kombisiwa Spider-Man one shakisa bro look at you suck on a fuck on xidumbu plus the broke as fuck with the anti-pite I'm the man track I'm not pushing for the path xidumbu now let's talk about one tana Nina nunzia meyo rikoda ka RTP Vito mo tindlela kusuka le ka DT Ini leswi nga siyela meka MMP Okay ni byeli kahle Sestembi u tshama u nghenisa mali muni ka MMP u tshama u xava yini xitirhisiwa ka MMP a wu nga nghenisi mali a wo humesa a wu tibyeli tifenta we sweswo wa tumbeta meste masingi loko va ku kuma a va lava ku vona musiki wa we u kula loko ya tigigini a vo ku khapa va xava petrol va tlhe va xava mpahla u dyondza mbala teki yo durha hi mali ya vona u tshunguriwe xifulani hi mali ya vona a va si tshama na one day va ku kombela cent timali ta tigigi a wu teka 100% ncakala xisiwana hi lexiya xo hlakala hi lexiya xisiwana ncakala xi pfuniwe hi meste masingi xa hlupheka loko xi nga kumi tigigi loko xo ka xi nga kumi tigigi xo byi imagina vuswa a xi byi loko u rhukana masingi u fila njhani u rivele ku kwala u nga ko u fike njhani u tshika u va delela va nga ndlangi nchumu u nyaja government u delela mfumo every time loko va tlhelela pulukwani a va meka sure ku va ku siyana mali u tlhe u teka mali ya ku nyika swinutani loko va vuya va kuma u nga ri na swakudya a wu titwa ku xipho eka madyeva a wu teka Coca-Cola se lava a lava ku va feature ke va yimbela ku ta R&B musi rhuketela na vo a mara na swivisa ku rapa hi nga swin'wana loko swi vulavula a ri vutwiseni i mutsoni wa hosi vegetarian dia temba esana ku lavi papila xipuku xi nge hlaya Mthimbani na xikolo ni ze ni yi vutisa ku themba u fike kwini xikolo yi kwa ni yangi kula xi ri ka makhelwana ni brilliant mena doma hi Mthimbani I'm too clean mena futa hi twanani
yo defense titeni nga hlamuli yesa nungihlamuli ngunika murhi wa ku peka uri ni mfana wa timbuti ni na grade 12 diploma no ni chuna degree swa vutomi ni nge vuli I khale va n'wi byela a fambi ka abete mnomfani awadi na ivona mara n'wana wa hlupheka la u pfumala na sente uri defense ta mina I macheri ye u gay ku screama majita ni twe u rila hi blazer ra green daydengi nga ku hlayisa 12 months ntabosha themba ntabosha matim bosh ntabosha themba ntabosha nomfani ntabosha me ntabosha wafuta ntabosha themba ntabula themba ntabosha themba uringa blind phone wa vulavula nyweni nike cool be fame futek wa nga teki film shawe u famba na show wa vulavula nga na nchumu n'wanhompfu u twa u tlharihini loko bifa maola ya we ku ye biphela mani vanloya u ti chayele 69 le Giyani Stadium kama awards 1 Kenya Castle Light andeleriwi hi vafana nta Black Sam a wu na nchumu matwa ndlala man futek tama ya we xiloku siya na dompas mingirara sena bosha wa rivala track suit nga ku xavela ka pepe temp le pulukwani ni ku lombe mpahla u ri nga ngeni le ka mageva yi nga vuyi fane nunga xintlengwana u ri ntekele cheri temba a ku ri side chick daiden le ka masinge u suka u longile laptop na printer u xavisile a wu twa ku xurime guy wa manager u ku nywea mgone mara u kombela ku vuya swa ku rhangisa xikhindu tlho u nyekisa buruku Queen Temba a hi mhaka ya ku bula swa ku gimba 3 years mara na achaya nchavi ku bula uze u phaka swifulani hi ku famba na tin'anga sangoma ni kombela ku duma byi tsandzile vukati le Pitori a hlomele n'wanuna va lwise hi tiboxa a ri n'wi pelelangi ka rhangani obvious yi cacise hi futa u tsala thyaka hi tshinya ka Facebook ku vele u ze u minya crate ya matandza ntabosha Umwamwenga kulakupenda umwame umwamwenga kwanfaika umwame never again ka umwamwenga na ka 20 ka umwame angateka chuya umwame muka pota ka umwaye ataimelela umwame angashiba nchaka umwaye Kotiti say hero, not a zero. I'm the illest MC, Maran Babzi. In this game, Shlons on the pain, chicken feet, nut, ram stick, chons, anything. Mlamza Jokso, Velesh Bongo, Mashiti, Power Tools, Aseka Slami, a section scene in a Matala, Dree, Mr. Kumalo, ZMC, Loco, Eritrina, Dr. Vim, Tuma 16V, hip to the hop. Hey, Sagabune, Oya hala, Ugena, Esikara, Ishikaka. Ebotsila butaka hiri ekutusaka kunene uya hala nirungena keshikara ishikagaga ebabotsika butsaka gena ni chapile nirilani vamandau come vision come landanani come ndau vaenda katsongo vamemo valopau TNP ngena cornerstone hindelengwana lani vatsutsuma va repa hindelengwana loera ya n'wina na mi byela ntampengela kowa mani pengi mani ntampengela mina no mrepa twana sweswi no mrepela mani chomi ya n'wina koku mani ntamhlekela vekela n'we madobi tamusamdeja n'we chengela hizo the decrease hizo makala cases hizo manimza hizo doktola yini loko yetse shinini shemba da pef mayini hiti ya tsanza hiti ya fatalala iri imiro dava oko bambangi ya dava hey isaka kunene hala ungena esikara ishikakaka ela botsika butsaka iri ekutusaka kunene uya hala nirungena esikara